ويكثر من التلبية أقيب الصلوات وكلما على شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار. Tömönkü orunlarda talbiyanı köp aytat deydi. Şimdi siz niyetlengenden keyin, muhrim bolgondan keyin tömönkü orunlarda talbiyanı emne kılışınız gerek? Köp aytışınız gerek. En birinci akibas salavat, namazlardan artınan. Farz namaz okuyusuz bu, nafıl namaz okuyusuz bu. Ayırması yok, aytor namaz okudunuz bu, namazın artıdan emneni aytat eken biz? Labbayk Allahumma labbayk degende emne köp aytabız. İkincisi ve kullama ala şarafan. Kaçan biz nege çıksak? Biyiklikке kötörülsek. Ala şarafan degeni palyonga çıksa degen sözde, mınдай bizdin nemen aytkanda, jokoru kötörülsөңүз, ошондо дагы эмне кылыш керек? Көйрөк талбия айтыш керек. Ау хабита вадиян, же тескерисинче ылдыйга, спуска түшсөңүз, төмөнгө түшсөңүз. Анда дагы эмне кылыш керек экен? Талбияны көп айтыш керек. Ау лакия рукбанан, же улоого мингендерге учурап калдыңыз. Встречкага алдыңыздан эмне жолугуп калды? Айталы, улоого мингендер. Ассаламу алейкум эмес, эмне дейт экенбиз? Лаббайк Аллахумма лаббайк дегендерди көп айтабыз. Ал жерде сиздин саламыңыз ошол таксырым. Çünkü anan vabil ashar. Vabil ashar degeni bol janagı tündün akırkı bölügü. Tahajjud namazın vakti deyiz go, tündün akırkı bölügü. Akırkı 6'dan bir bölügü. Mına ошол кезде туруп ibadat kılgan kezibizde dagı emne kılışыбыз керек экен? Talbiyanı köp aytышыбыз керек. Түшүнүктүүбү таксырым? Ya. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları mına uşul orunlarda köp tarbiya aytышкан. Çünkü öte köp talbiya aytkan. Ошон үчүн bizleri köp talbiya aytышыбыз керек. Bunun sebebi emneden? Emne sebepten biz şunda kılışыбыз керек. Namazın артынан, biyiklikке çıkkanda, tömөнгө түшкөндө, бирөөгө жолуксак, emne üçün dese bol namazdın janagı takbirleri siyaktı. Namazda bir amaldan ikinci amalga ötü üçün emne meni ötөбүз? Takbir menen. Kıyamda edir. Allahu Akbar de emnege barabız? Rüküge. Oşo ar bir kıymal hareketi takbir meni. Bul jerde dagın oşonday bolot da. Çünkü bul jerde dagın bir amaldan ikinci amalga şunu kısas takbir ayta berебиз. Mına oşol talbiya aytkan kezibizde emne kılat eken? Rafi'an sawta. Ünüңüzdü çıgarıp aytasız. Düşündünüz mü? Ошол ündü çıgarıp aytуу bol sünnet amardadan kilet. Birok özüңüzdü kıynabay, ündü çıgarıp gромкосту koyu beret dese de kattуу kıykırıp jana özüңüzdü kıynay turgan dengelde emes. Jariya aytasız da. Oldu. O kıykırıştın nesi yok? Kajeti yok. Jana kebirler o kıykırat dese de azan aytkanda da kıykırıp tamağı orup kalat da. Bul jerde dagın özüңüzdü kıynap kıykırıp tamağınızды orutmaganday ünüңüzdü çıgarıp emne kılat ekensiz? Talbiya aytasız. Çünkü egerde uşul ün meni çıgarıp aytып десеңиз таштай турган болсоңуз не болбойт? Talbiyаны таштай турган болсоңуз, жаман иш кылган болосуз да, бирок сиздин мойнуңузга эмне эчтеке милдет болбойт. Кээ бир алымдар бул ушул нерсени бул сүннет эмес, бул мустахаб дегендер дагы бар. Talbiyаны дайыма айтып жүрүүдө эмне деп коет экендер? Мустахаб дегендер бар. Бирок туурарагы кайсы? Сүннет экендиги. Түшүнүктүүбү таксыларым?